Ecco qui cosa voglio io potesse una vita realizzare a Garibale del suo caso una volata del parolino attenzione si passava dall'alto dalla vola e chiamando volere qua sua sbottiglia qua mamma un pequeno movimento pensavo all'isogno di che ci lava un momento tavolo a guardare appartusi a un lato di loro i tiri la carta di un uomo al casco che va scacciando ai veloci e sta a finire e poi a suo ognuno e ogni mano uniche preziose serie fatte di metallo marino amore ci ha fatto uomo a 30 anni all'isciano perché
Cevrenego colleu o sono no medio nunha camareira. Espertaron unhas chapuzadelas tan ruidosas que, de saber que existían os elefantes, fin de seguro que pensaría que un rabaño enteiro se estaba bañando na lagoa. Asomou a cabeza por entre as caras e descubriu un grupo de patos batuxando e choupando na auga todos contentos, imitándose os seus antigos compañeiros, pero parecían moito máis algareiros. Eran patos salvajes e tiña prohibido falar con eles. A nai sempre lle dixera que os patos salvajes eran moi descarados, pero tan grande era súa necesidade de compañía que salta la función de su peso sentiu-se un paro de falso tapado. O coitado tivo que volver a quedar só. Botou a andar sen rumo e estaba desesperado. Tiña fame e sentía tanta soidade que necesitaba a botar de menos as 30 segundos dos seus antigos compañeros. Que vou facer, pensaba, e non
Entón, de que aquel imaxe que se volvía unida coa de todos os demais era del mesmo. Un cisne preguntou, que é un cisne? Pois claro, contestoulle alegremente a súa nova amiga, porque pensaba, é unha historia moi longa, porque